Hello guys, murabona valante y'umwana na mama barakundana, umwana amuhaye agapapuro, reka turebe. Merci chérie. Barakundana. Mama agiye kugafungura. Mama agiye kugafungura, reka turebe ikirimo. Wabyiriwe hano ko akazi wakoze n'umunsi wose ko kwitwandikira. Turebe. Iyi ni valante ya mama n'umwana. Murabona ibyanditseho? Dore n'uturabo. Babigize akazi. Dore n'uturabo. Dore utwo tuntu tubereke. Murabona utuntu yamuhaye yamushushanyirije. Mwana azi gushushanya. Merci beaucoup. Ese utuntu dushyisize ku mazuru. Thank you kutavuga se. The family. Happy family. Wakoze. Ubu munsi wose ni utu tuntu biri gushushanya. Amakaramu yamariye kuri izi mpapuro. Mama umbabarire kuko nakubabaje, umbabarire ndagukunda cyane. Umunsi w'abakundanye, icya mbere ni umuryango wacu, mwese mbasabye imbabazi. Mama na papa ndabakunda cyane. Natwe turagukunda chérie. Ntuzongere gukosa, turakubabariye. Ukajya wegera intare. Sibyo? Bibi kwirakaza no gukosa. Sibyo? Wakoze rero. Hari n'akandi se? Yampaye. Muri ababyeyi beza, mwarakoze kumbyara, mukampa uburere bwiza, nakaba narakuze neza, nkagera mu wa 4. Wow. Uzagera no mu wa 5 no mu wa 6 no muri hose. Wow. Wow. No muri kaminuza hose. Yes. Kandi uzagira ubwenge. Wow. Eke urukundo. Uzagira neza ku bantu bose. Abakoze. Urabibona ibyo yanditse hari ahantu muri kubona family, Christ, family, happy family, ikindi mukabona Mary, Christ, happy baby, happy family. Murabibona utuntu yamushushanyije. Surprise. Murabona n'utwo tuntu yamuhaye turabyo ni twiza cyane. Dore murabona yayamukoreshereje akamvirope kanditseho mama, papa, Serge, promesse, teta, toto, Marietta, réponse, family, handitseho love mama and love papa and love family. Murabona ibyo yanditseho.